چراغون آینده آبادی خلق تاجیک این ایدرین را نداشت و دور اولی فعالیت میکند. مجرای دریا رو در اینجا میبندند و در اینجا نوار برداشته ایستاده‌ایم. در حوت آینده تغییرات‌های جدی به عمل آمده ایستادند. من 15 سال باز همه روزه حتی روزهای استراحت و عید و ایام هم به ساحل رودخانه وخش و وخش نورآفر که زندگی امروزه تاجیکستان و آینده روشن و منوری تمام ساحه‌های خواجگی خلق و پسابندان ما و شما به این بسته است. می‌فرویم و اندیشه های خیش را اطراف فعالیت بنیادگذاران کاخ نور ابراز داشته برای توجه پسابندان متخصصانی که آینده و آموزش این ساحه سری کار دارند و کلی هواداران بنیادی و طرح تقدیرساز و کشورساز ملت‌زا کار کرد و کتابت کرده به بایگانی ملت و تلویزیون تاجیکستان پیشنهاد می سازم تا اینکه کلی آنهایی که در آینده به این عملی سازنده و بنیادی توجه می کنند از این نوارها استفاده کرده بهاگذاری کرده توانند که متخصصی مسئول پدر و بابایان نسل آینده به خاطر آبادی کشور و زندگی شایسته خویش و پیوندان چی عملی را به سامان رسانیده. اکثر شما شاید یاد داشته باشید که وقتی که اینجا تخمینا 80 متر پایان آب به مجرای خود روان بود، ما آن رو ثبت کرده بودیم. اندیشه هایمان رو نیز به واسطه شبکه های رسمی دولتی پیشنهاد ساخته بودیم و امروز میبینیم که اکثر آن چیزهایی که پیشتر ما میدیدیم و در قبال رویاروی دیده هامان اندیشه ها را ابراز میداشتیم الکی زیر آب قرار دارند. همین نقطه‌ای که الحال ما در اینجا ثبت کرده ایستادیم، آینده تخمینا 280 متر دیگر در قعر بحر راغون قرار میگیرد و آنکه توجه به این روزها، به این لحظه ها، به این عملهای در این شب روز اجرا شده میکنند و میخواهند این لحظه ها را پیدا نمایند، اون رو تنها از خاطره بنیادگذاران یا کتابت هایی که بودن و هستند و میشوند، ولی اصلا از نوارهای مرکز مطبوعات کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت که از روز اصل احیا یعنی 5 ینوری سال 2010 که پرزیدنت کشور به مردم شریف تاجیکستان مراجعت کرده جداً به احیای کاخ نور مردم را دعوت کردند در اینجا فعالیت دارد. ما تمام موادهایی که از ابتدای آموزش در این موضع آغاز یافته بود سر شده بودند، یعنی از 20 مارس سال 1931 تمام رسم و صورت ها، نقشه ها، کتابت و خاطره بنیادگذاران و شاهدان این عملی بزرگ تاریخی و ماندگار و کشورساز ملت‌زا را جمع آوردیم. در جلدهای گوناگون پیشنهاد خواننده های زمان همزمان خود ساختیم، ولی وظیفه اصلی ما نواربرداری کردن و شرح و توضیح عمل هر روزه بنیادگذاران کاخ نور است که ما در دوام همین 15 سال اون رو همه روزه چطوری که تاکید داشتیم، حتی روزهای استراحت و عید و ایام شب روز ثبت میکنیم. کتابت و کارکرد کرده به بایگانی ملت به خاطر افتخار پسابندان پیشنهاد میسازیم و گمان میکنم این در آینده حتما مورد توجه قرار میگیرد و وقتی که در
иҳотаи кӯҳҳои осмонбӯс дар баландии беш аз 1000 метр аз сатҳи баҳр баҳри бузурге дар масоҳати 200 километри квадратӣ ба дарозаи 75 000 метр қомат меафканад ва аз ду соҳили он шоҳроҳи бузурги пайвандгари пойтахти кишвар ба ҳамсоя кишварҳо мегузарад. ба ин ҷо ташриф меоранд, мехоҳанд донанд ки ин мӯъҷиза чӣ тавр ба кадом роҳҳо ва ба ташаббуси киҳо рӯи кор омада. барои ҳамин ман гумон мекунам ки ин амалҳои ин ҷо иҷро мешуда дар баробари фаъолияти бунёдгузорони Кохи Нур рисолати бузургеро ба дӯш дорад ва мо мекӯшем ки ин рисолати ба дӯши мо афтодаро сазовор мувофиқ ба талаби ҳамин корхонаи бунёдӣ ва кишварсози миллатзо иҷро карда бошем то ояндаҳо пасовандони мову шумо инчунин сайёҳоне ки аз кишвар аз минтақа аз ҷаҳон ташриф меоранд ин ҷо ва инчунин ҳатто дар мавриди пайдо шудани андешаҳои мухолиф ва баҳсу мунозираҳо аз ин наворҳо истифода бурда баҳогузорӣ карда тавонанд ки дар ин замони пур аз хушунат даҳшатҳои сартосарии минтақавиву ҷаҳонӣ камбуду норасоиҳои бузурги моливу иқтисодӣ рӯи кор омада мавриди истифода қарор гирифт. ба таъкид бояд кард ки вақте ҳанӯз беш аз 20 сол муқаддам масъалаи эҳёи Кохи Нур пеш омад, ҳеҷ кас ҳатто мутахассисони соҳа бовар надоштанд ки Тоҷикистон ба он имкониятҳое ки дошт, яъне нав аз ҷанги хонабарандози хонаводагии тақдирсуз барун шуда на имконияти моливу иқтисодӣ дошт ва ҳатто на андешаҳои хайру неки ҳамсоядориҳо ҳеҷ имкони иҷрои чунин кори бузурги таърихӣ ва мондагору кишварсози миллатзоро надошт. барои ҳамин қариб аксари шоҳидон мутахассисон аз дуру наздик ва оное ки ба ин соҳа таваҷҷӯҳ доштанд бовар намекарданд. вале мо алҳол шоҳидем ки даври аввали нерӯгоҳро бо талоши бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии президенти маҳбубу мавридшинос ва дилогоҳу ҷасури замони истиқлол сохта мавриди истифода қарор дод ва ду чархаи нахустин дар фишори паст мувофиқ ба талаби замон ва меҳрҳои байналхалқӣ фаъолият карда истодааст ва имрӯза фаъолияти бунёдгузорони Кохи Нур ки бо шарҳу тавзеҳи мутахассисони масъул пешниҳод мегардад, инчунин ташхису баҳогузории ташхисгарони сатҳи ҷаҳонӣ бо пуштибонии молии мутахассисони Бонки ҷаҳонӣ моро мӯътақид сохтааст ки ин тарҳи бунёдӣ илман асоснок буда дар таҷрибаи беш аз 90 сола мувофиқ ба ҳамун рисолаташ исботи рӯёрӯ тамоми амалҳои имрӯза ҷавобгӯ ба талаби рӯз ва меъёрҳои байналхалқӣ иҷро шуда истодаанд ва иншоаллоҳ роғун дар вақти таъинӣ мувофиқ ба талаби замон ва меъёрҳои байналхалқӣ сохта мавриди истифода қарор мегираду рисолаташро иҷро карда ба хотири ободии кишвар ва зиндагии шоистаи сокинони сарзамин ва пасовандони мову шумо садсолаҳо хизмат менамояд.